بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وصلوات الله وسلامه على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muna-muna memuji kita niyo iban magsarang sukul pa Allah subhanahu wa ta'ala hamanga nikmat niya katu taniyo labi luba na tuod amuin panghidayat niya katu maripaagama Islam. Amuin yari kita niyo nakabato paamuin pag-agama sin Allah subhanahu wa ta'ala mattan amuna siyabot niya halong Quran, inna dina indallahi al-Islam. Bunal to din agama hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala amuna in agama Islam. Na in agama ini amuna ini in dan sin manusia maun pakasanyangan niya dunya dagpak paadlaw akhirat. Nabukun kataan ini amuin kaya hidayatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukun kataan paraman sin Allah subhanahu wa ta'ala alam Quran, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. In Allah subhanahu wa ta'ala bunal tuod parman niya bunal tuod nagpara kami patiap-tiap umat rasul in mga rasul ini in partawakan nila an i'budullah magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala wajtanibut taghut iban tinggalan in pag-iyanong taghut puno ta in pag-iyanong taghut ini in taghut mga katao tay manghuran amo na in uno-uno na mangdahi paamo in pagtag-ipon marugaing daing ha Allah subhanahu wa ta'ala sibukda daing hama bangsa manusia iban bangsa jin amuin manawag-tawag maun pamagtag-ipon madugaing daing ha Allah subhanahu wa ta'ala intawag kaniya tagut iban sin uno-uno na ipagtatag-ipunan marugaing daing ha Allah subhanahu wa ta'ala dami kyan intawag kaniya tagut amuin patinggalan partawakan singkatan karasulan patinggalan ini mga umat Islam tinggalan magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala iwan tinggalan in pagkiyan tagut. Faminhum man hadallah naon na rin nga mga kiyapasampayan ummat ini amuin kaya hidayatan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala amun na lang ta in pag-agama ini agama Islam. Wa minhum man haqqat alayhim ad-dalalah iban aun na rin hamang kapasampayan ini diatungan amo na in nagmanyatakan naroon kanila in kalawungan angkan sa mga katao tay mangkuran in ini malabutod pagsarang sukultan niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala in amuin yari kita niyo hidayatan sin Allah subhanahu wa ta'ala paagama niya agama Islam. Nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala mga katao tay manghuran dan tuog maluag di siya maitong damikyan di siya mabista parman sin Allah subhanahu wa ta'ala wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha bang niyo bistahun in ni'mat sin Allah subhanahu wa ta'ala di niyan mabista di maitong sin landang buta di na mga katao tay manghuran nikmat ini hati niya wajib siya pagsarang sukulan sin tiap-tiap ang katao dahil nga sabi at tubang tali untod marayaw si manusia wayroon amuin sabab in siya di siya makapagsarang sukul pa Allah subhanahu wa ta'ala bang siya mangannal marayaw sin nikmat kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala sumakawa uning biyeta sin Allah subhanahu wa ta'ala wa qalilum min ibadiyas syakur tiyuk dah dahil nga ipon ko in amin magsasarang sukul pa Allah subhanahu wa ta'ala angkan sa dahil nga mga dua ni Umar ibn Khattab radiyallahu an
Allahumma ij'alni minal aqallin. Ya Allah, ya Tuhanku, papanjari ako daing mga tiyuk-tiyuk. Yang asuhan siya, siya mga maksud mga tiyuk-tiyuk. Siabot niya ng parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa qalilum min ibadiyas syakur. Iban tiyuk-tiyuk daing mga ipon ko, tumutunay magsasarang sukul pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nalandok maluwag mga katawtay mangkuran. Yatutan nyo na saputin amo hindi nga mga salagok-lagok ni'mat sin Allah subhanahu wa ta'ala in ka Islam panghidayati. Sab sin ni'mat ini makawatot kita nyo sin amin kasanyangan tanyo dunya akhirat. Damikian amin afiyah kalakpas kasalamat tanyo inilong si mga ahlul ilm idha marra bika yawmun aw laylatun wa qad salima fihima dinak wa jismak wa malak wa iyalak fa akthir syukra lillahi azza wa jalla. Apabila 5 baykay mo in adlaw indum sarta doon har mga iyan waktu yan salamat in pag-agama mo muna in pamaranan mo salamat in amuin pag in alta mo salamat in ahli mo anak asawa mo salamat na pataura in pagsarang sukul mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Fakam min maslubin dini mataud daing ha mga sila pag-uusin adlaw, pag-uusin doon nagkanginin pag-araman nila nahinang nasa lahubo ha pag-araman nila. Wa mansu'in mulkihi pila na rin ha mga altaan kawasahan naig din nga pagkawasahan alta naig din kanila pag-uusin adlaw, pag-uusin doon. Wa mahtukin sitrihi naig in amuin atawa kan timam paling kaaywan nila naigin amuin panampani sin Allah subhanahu wa ta'ala sin kaaywan nila laong ta nakuan sila nasipog sila nabiyas sila madjana waliyadzu billah nasallallahu salamat wal afiyah. Wa maqsumin zahrihi mataod day nga mga manusia paghusin adlaw iban sindong nagkangi na inamuin pagkataon niya nagkangiin nga niya wa anta fi afiyah. Sa mga walang si mga ulama din ikaw halang lampas ka at sa mo to matali marayaw ipagsarang sukul pa Allah subhanahu wa ta'ala daran kau nagdalapan alhamdulillah ibadat kau iniyan pagsarang sukul pa Allah subhanahu wa ta'ala dan simparman sin Allah subhanahu wa ta'ala fattaqullaha la'allakum tashkurun na kabuga kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala hasupaya kamu makatunay sin pagsarang sukul pa Allah subhanahu wa ta'ala. Biyaya uli niya salawat iwan salam pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuin para sawaban si Nabi sallallahu alaihi wasallam naraak marikado tanyo na si mampay marikado in pag-agama amuna in agama Islam. Kaya sabihat kita nyo dahon daran kita nyo magsalawat kanya magsalawat kita nyo uning baita si Nabi sallallahu alaihi wasallam man salla alayya salatan sallallahu biha 10 isiusiu in magsalawat ka ko makaminsan salawatan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala hangpu nakataw tayo mangurang uno yung salawat sin Allah subhanahu wa ta'ala sana'uhu ala abdihi awin pamudji sin Allah subhanahu wa ta'ala paipon niya wa rahmatuhu iban rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala kau ni kuno yan in rahmat ini mga kataw tayo mangurang apabila siya kumugdan hangku rahmat kumugdan siya pagin hawabaran ang mga ahlul ilm sihat dumayaw yung pamaranan mo sumambu bang kumugdan siya paamuin kaanakan magbakti kay mga kaanakan mo paasawa mo ng po rahmat
Mahinang sa zawjatun salihah, mar'atun salihah, asawa salihah. Alta kapagbarakatun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kau ni kumampu rahmat ini. Mga kataw tay manguran, di sumannang inkabuhi sin hambuok Muslim, mangbukon din nga rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nagaw ni ko naman kung makasalawat, makahaampu, ila na rahmat. Makahanggatos kau sumalawat, para sulsa na sa rahmat, iman pamuji sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yaan mga matislam, ayaw kita nyo, dakundaran kita nyo, pagsalawat pa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa art ay pagsalawat ini mga katawtay manghuran, amura ini in ibadat, amin hinang sin Allah subhanahu wa ta'ala, karena maglagui pa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Munal tuod in Allah subhanahu wa ta'ala, iwan si malaikat niya nagsalawat pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kamu amun mga namamarat saya, pagsalawat kamu kaniya. Sallimu taslima, iwan sumalawat, iwan salam. Sinsampurna pagsalam, iwan salawat. Namura inin ibadat mga katawtay mga Quran, inamuin inang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalakuan sin ibadat ini, amin pagsalawat pa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahil nga sa wabiat kita niyo, ayaw kita niyo magkalupa. Taan pakaradyaan taniyo. Taod yan, amuin ka mumpaatan, katutan ni mga katawtay mga Quran. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manjari pengajian tanyo mga katawtay manguran, harum ini am parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, ayat haupu sumagawa bang tanyo lilayon amunain sa luag-luag ayat halang Quran. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, innal ladina qalu rabbuna Allahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa bashiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ayat haupo mga katawtay manghuran sa inka maksuran niya landuk maluag. Karena in ayat ini nang hindui katuktan niyo sin pagtauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala, damikian bang biadiin in kaakitan niyo magpapanaw kaniya sin amul panawin niyo Allah subhanahu wa ta'ala. Barman sin Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladina qalu, bunal tod in mga sila naghimumungan Rabbuna Allah, intuhan namu Allah. Hadi niya sila katan parat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala, beriman nanawid pa Allah subhanahu wa ta'ala. Summa istaqamu, bang sadya mga katawtay manghuran, wayruun siyupatan sin Allah subhanahu wa ta'ala, summa istaqamu, natan tutuod in tiap-tiap hang katawray katutan nyo, sigurado na alam sulka na. Sabing kita nyo katan, alhamdulillah, marat saya katan, intuhan tanyo Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagawa siyunuan sin Allah subhanahu wa ta'ala, summa istaqamu, mauli nagbabuntul sila sin pakaradyaan nila. Hawak to amuin dumagpak na kanila, in amuin ajal nila, in Allah subhanahu wa ta'ala magpanaog maun kanila mga malaikat, mga katawtay manghuran. Oo ni katan mawapat yan, aun sadya malaikat manaog sa duun na ka, malaikat mamuka kaniya, atawa malaikat magpakuyag kaniya. Nakita unta niyo puno ikahalan si mga malaikat magnaugawan, maripamano siya nananawid ini, mahuli nagpahuntol siya si pakaradyaan niya. In mga malaikat ini mga katawtay manghuran, nagdarasin, hilalaungan, alla takhafu, ayaw na kamu mabuka, ayaw mabuka sin susungon niyo. Amo na insulga sin Allah subhanahu wa ta'ala.
Sa tabiat sin manu si mga katao tay manghuran amin bisan inday di hadunya bangsaw pa ma first time niya rendon hambuk lugal yaun tan tutud aun kahanggaw niya rendito adto na hibar iman parat saya amuin muy matupad law akhirat way pamisan nakakatto atawakan way roon pa nakakatto pa nagbalik ng story sin kahalan sumagawa na sadyan kita nyo katan na mamarat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala misan wala tanyo kita napatta tanyo in adlaw akhirat sa kumagawa misan pabiyat to in ibar iman ini aon kahanggaw niya dahil nga sa wato baitan si malaikat Allah takhafu ayaw na kamo mabuka wala tahzanu iban ayaw na kamo masusa tabiat si manu si mga katao tay manghuran ayaw pa ka isan dan di hadunya amuin magtulak-tulak tahan tutod aon na dito to kabimbang kasusa sin mga anak apo anak asawa hikabin nabiyariin na labiluwa na to amuin manay kurina dahil nga amuin dunya di na sa magbalik ko numak tumari tanto dun aon kabimbang ni rin doon na yaon dahil nga sabihat to in malaikat ini mga malaikat ini baitan na sabsiya wala tahzanu ayaw na kamo masusa wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun sa inaunun niyo pagpakuyag na kamo sin sulga sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin kaaunan niya tiyata kama kaniyo pagpakuyag kamo ang pabaitaan pa si manang nga malaikat nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah kami ini mga malaikat dahil nga idin sin Allah subhanahu wa ta'ala in tumatawang kaniyo sen kabuhi dito pa kamwa dunya damikian dan dia daw akhirat dahil nga idin daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala kami rain tumawang kaniyo dan di angkan sa mga katao tayo manguran makakita kau hati niya amin laong ta wayroon kabuhianan atawa bukun maluagin rijiki niya sumagawain siya amal ibadat nagiiman sumagawa makasurvive may tayan biyan atawa mga anak yatim wayroon na kailoy ama niya maglago sa kanya sa barakat si mas niya magtatag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala makasurvive maparihala umiyat to di nga pamarihala sin Allah subhanahu wa ta'ala karena aun mga malaikat sin Allah subhanahu wa ta'ala tiyaraak niya tumatawang ha mga bariman nagpapabuntol sin pakaradyaan nila wa fil akhirah sampai rin di adlaw akhirat walakum fiha ma tashtahi anfusukum iban suku niyo na yan in amwin diin na in kanapsuhan sin ginhawaran niyo amuna dito halom sin suga sin Allah subhanahu wa ta'ala walakum fiha ma tad'un iban suku niyo na kanyo in amuin diin na indautun sin ginhawaran niyo bang kumabaya sin biya ini aun bang kumabaya sin niya to aun hukum biya sin dahin diha dunya bisan kumabaya sin biya ini hawak to biyayaun aun waktu uno out of stock atawa not available atawa na ubus na ampay na sulga diyadto nakatan in amuin kabayan kanapsuan sin ginhawaran mo iwan sin katan dauton sin ginhawaran mo wayrunin way amuran way rito hindi mo kabayaan amping katan kanapsuan mo yadto nakatan mga kataw tay manguran nuzulam min ghafurir rahim ini lalabutan dirihilan dahil nga Tuhan amuin sangat baing ampunun baing ulungun Allah subhanahu wa ta'ala narindihay ni mga katao tayo manghuran niya tutan nyo amuin bang in ayat kihatian tanyo
bang tanyo talion pasinupon papangatayan biya makakugkog tun in kahalan sin manusia nanawid pa Allah subhanahu wa ta'ala mahuli nagpahuntol siya makakuyag-kuyag mga kataw tayo manghuran in kahalan sumakawa mga kataw tayo manghuran in amuin pagpahuntol ini amuin wayro untul dapat bangkitan nyo mawaya dasin kahalan biyat to amuin sarang tanyo amuin aplayon paginhawaran tanyo na marat saya kita niyo mahuli magpabuntol kita niyo sin pakaradyaan tanyo muna mga kataw-tay manghuran pagpabuntol pa Allah subhanahu wa ta'ala patuhan Rabbul Alamin biyadiin kita niyo magpabuntol patuhan Rabbul Alamin amo na in magtag-ipon kita niyo kaniya tunggal di magsaguto kaniya di indi inindaakan niya hinangon sin kita niyo impiang langan niya tinggalan sin kita niyo mga kataw-tay manghuran insambahayang 5 waktu ayaw tanyo hinangon waktu 5 Waalaikumsalam. uno tayo waktu 5 ini makna uno duwaing sa waktu 5 simpuan waktu asar maghrib isya subuh iban jumaat tatlo jumaat dito magpubos waktu 5 na bukon mga kataw-tay manghuran bukon biyat tuwin pagpabuntol at tungod sindaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin pagsambayang sarang damayan 5 waktu mga kataw-tay manghuran magpuasa habulan Ramadan man kaw tao mabuntol in pagpuasa mo amuin katibusan sin bulan yaon puasahon mo bukon lang taon siyam sadya lang atawa magkuan kaw magkada kaw sinwayroon amuin udur hasara nalawng si Rasul sallallahu alaihi wasallam man aftara yawman min Ramadan min ghairi rukhsatin wala maradin lam yaqdihi sawmad dahri wa insamahu isiyo in miuka hambuk adlaw sadya bulan Ramadan hawayroon amuin ujur manjari siya muka atawa sakit manjari siya muka di niya tu kabayaran misalnya papiu asa inhang katahon katibusan sinhang katahon yaon di niya kabayaran sabi niya tu malagbog dosa pa Allah subhanahu wa ta'ala tao amuin naigdon kanya in pagpabuntol nabiyayan mga kataw-tay manghuran muna pagpabuntol tanyo iban simtuhan tanyo Rabbul Alamin magmabuga kita nyo kaniya di tanyo kalupani pagsarang sukul kaniya damikyan amo hindi magsakututuod ikaruan niya mga kataw-tay manghuran amin pagpabuntol iban sin Nabi tanyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagpabuntol ini amo na in makad kita niyo sin amuin piya sampay niya diin in piya sampay niya diin in amuin hindu niya panghindu niya bawbuhan sin kita niyo mga kataw-tay manghuran hinanguntan yun hinang niya adapun in wala na hinang niya di nakita niyo maghinang kanya to inya to pagpabuntol tanyo iban sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biyayan sa mga kataw-tay manghuran hangkan sa aundeng ha mga among intumpukan sin mga Muslim among pag-iyanon Qur'aniyun in sila ini wayroon pagkakaran nila uno-uno buat malengkan Qur'an sadya parman sadya adapun hadis di sila magkuan di sila mag-recognize na ini mga kataw-tay manghuran di dah manjari sa bindaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin biag aabay niya in pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala iban pa rasul niya sallallahu alaihi wasallam man ata'a rasul faqad ata'a Allah isyus yung nagtaat pa rasul sallallahu alaihi wasallam nakapagtaat siya pa Allah subhanahu wa ta'ala napagpabuntol ini iban sin nabitan ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuin panghindu niya, uno-uno yung kakahinang niya, amuyatin hinanguntan niyo pag-ibadat at pag-agama. Yan na si magsambayang, sallu kamara ay tumuni usalli. Pagsambayang kamo, biyasin kita niyo ako nagsambayang.
bukol lang ti pagsambayang diya sin amuin pag iyanon tapakkur bang waktu magsambayang na pinini on tud ka masahan ko tud biyan nagdarasin ilmu tapakkul naman jari nagbang na biyan iabit na mo na biyan magsambayang sakali imian sa buhon pagpuasa to pagbalik na mo iro na nakakatupa masjid pagbalik na mo natutog na sabyat din tapakkur yan halion mo biyayan manganal ko marayaw tapos ini ka walang sambayang biyan sampai makatug na ka tapakkur ya mga kataw tayo manguran bukon niya to pang Hindu day nga Rasul sallallahu alaihi wasallam na paghaji damikyan biatura Wudu anni manasikakum. Mang kamu maghaji na kawaon niyo ring kapin aturan sim paghaji. Nah, yan mga kataw tayo manguran. Na intahon ini kita niyo yung jimatu. Tabiya dakuman amuin mga nagdarungan atau mga sheikh lang tabiya dakuman in aturan sin pagtilo batu. Pajamarat ay kamputag isa kasubangan, hangputag dua kasubangan, hangputag tu kasubangan, magtagna puas sin zawal. Ba'da zawal, artinya pagpuasin lid sukayaon atau puas zuhur. Yan tin aturan niya mga kataw tayo mamuran. Sumangawa, makarungog kamo aun day nga mga sila among inagtilo sin bato, sin hikahangputag dua, paghangputag tu damikyan, wayroon pa zawal. Hati niya sindong pa yung nisagto pa sin maynaat, sinang putag dua kasubangan, timilo na sila. Napikil niyo, how ni pagpapuntultan niyo iwan si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Havyat so. In Rasul sallallahu alaihi wasallam bang upamakon, harap pa Saudi Arabia, in kita isab, harap kita pa Borneo. How ni kabuntultan niyo rin yung mga kataw tayo manghuran. Bangin Rasul sallallahu alaihi wasallam magtilo siya puas amuin lead so kayaw ning kita magtilo kita may naat pa hawning kabuntol tarayin doon adamik yan pagpabuntol ni Rasul sallallahu alaihi wasallam amuna in bangtan yung karong waningan niya magsalawat kita niyo kaniya yan mga kataw tayo manguran ang kansam in amuin topic ini mga kataw tayo manguran ini maluag siya in pagpabuntol ini. Laong takain na ito, bangsadya wala na siyupatan sin Allah subhanahu wa ta'ala, sumasta ka mo, tanto to din tiap ang kataw katutan nyo, sigurado. Sumagawa mo ini mga kataw tayo murang. Kita nyo, paghaji aja tahun ini. Hidahumullah wa aslahahum. Hidayat tandaman sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nain ini mga kataw tayo manguran, sari na mga jamaah, wayroon kwan nila. Sumagawa, masuliya ini sin mga syekh. Sila in magdarugat sin kasaan, sin pag-ibadat sin mga jamaah, apabila di matay pananggunganan nila ini, bangasuhan sila hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pagpabuntol at mga katawtay manguran, pikilon mo, tali amarayaw. Hawning pagpabuntol tabihan. Na biyahan sa nin amuhin pagpabuntol iwan si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ang kansa Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsabda, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Kataan umat ko makasud palom sin sulga buat malengkan ni siyo sadya hindi mabaya. Na inu-inu mga sahabat bang siyo hindi mabaya ini. Sababin amuhin sulga ini sarayaw-rayaw na paghulaan. Mala aynun ra'at way pa kikita sin mata inlingkat sarang narito alam sin sulga wala udunun sami'at wayruun pa diungog sin tainga luoy buat malengkan sarang narito alam sulga in luoy halom mampamukarungan way pa diurungog sin tainga wala khatara ala qalbin bashar iba wayruun pa di magpak paamuin pikilan talian sin manusia atawa huna-una sin pangatayan niya bang uming pagyanon sulga wayroon laong di magpak wayroon kimugdan labi mga umat Islam an imagine